Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u još jedan Aktualitika podcast. Ja sam Matija Šerić. Ako još niste, zapratite naš podcast i portal aktualitika.com te nas pratite na YouTubeu i Facebooku i drugim društvenim mrežama. Portal i podcast čine jednu povezanu cjelinu. Naš današnji gost je ugledni hrvatski ekonomski stručnjak, profesor doktor, znanstvenik Mladen Vedriš. Gospodine Vedriš, dobar vam dan. Dobar dan vama i gledateljima. Pa evo, vaše djelovanje je vezano za ključne godine stvaranja Hrvatske države. Prije otprilike 2 mjeseca smo imali šansu, to jest priliku obilježiti Dan državnosti, pa to je idealno vrijeme da vas pitam kako vi s vremenskim odmakom od više od 3 desetljeća ocjenjujete razvoj neovisne Republike Hrvatske. U kojoj su mjeri vaša očekivanja ostvarena u odnosu na 90. Nije to lako. Puno je vremena i bilo je događaja u jednom i drugom pravcu. Bilo je naravno onih afirmativnih, ne zaboravimo da smo postali članica Europske unije, da smo postali jedna samostalna država i nacija. Međutim, ono što bih ja rekao ostalo je otvoreno pitanje, to je kvalitete ekonomije, kroz to kvalitete radnih mjesta, stupnja zaposlenosti ljudi. Ako grubo možemo reći nekim današnjim žargonom, hardver je u redu, tu je, država je, međutim softver, funkcioniranje države, kvaliteta javne uprave, pravosuđa i tako dalje, ima ono što bi rekli Amerikanci sigurno prostora za napredak i svi to osjećamo i u poslovnom i u privatnom životu. Da, fino ste to rekli. To je neka realnost Hrvatska kad je sagledamo sa afirmativne strane i strane redovnog življenja. Evo, kad spominjemo neovisnu Hrvatsku državu i gospodarstvo, uvijek se nameće to pitanje pretvorbe i privatizacije koje se dogodilo 90-ih, pa smatrate li vi da ovakva pretvorba i privatizacija je bila nužnost ili je ipak sve moglo biti provedeno na znatno bolji način? Sigurno da je moglo biti provedeno na bolji način, ali nije bilo jednostavno. Zemlje poput Češke, Slovenije, koje su danas visoko razvijene, su prošle bez ratnih turbulencija, bez svega onoga što je oduzimalo i koncentraciju političkih elita i ja bih rekao sprečavalo punu primjenu ekspertize. Nitko tada nije znao koji je pravi put, ali evo, spomenuo sam 2 države koje su u tim okolnostima provele jednu meku tranziciju, jednu postupnu tranziciju gdje nisu stradali vrijedni industrijski kapaciteti prvenstveno, nego su se restrukturirali, dobili su nove tehnologije. Hrvatska je tu išla na tu klasičnu tržišnu mantru da pod svakim uvjetima ili cijenom pronađe vlasnike i ti se vlasnici vrlo često nisu pokazali sposobnim upravljačima. Tako da dio zapravo onog vrijednoga i tehnološkog industrijskog potencijala je propao, a na tim mjestima su niknuli trgovački centri. I to je ona jedna hipoteka. Međutim, ta hipoteka se kasnije pojačala sa neadekvatnom ekonomskom politikom, prvenstveno tečajnom politikom. Tečajem čvrste kune koji nije podnosio sve troškove proizvodnje i tada smo još i dodatno gubili industrijske kapacitete i da povučem paralelu do današnjega dana, taj nerealni tečaj smo betonirali, cementirali sa uvođenjem eura, a koje su konsekvence eura, nije to pitanje zaokruživanja cijene kave, da li je to par centi više ili manje, nego snaga ekonomije mora biti ta koja određuje snagu valute. Mi smo ušli u eurozonu relativno slabe ekonomske snage, relativno malih proizvodnih kapaciteta, otvorenih granica i cijena koju danas plaćamo sa inflacijom, vrlo visokom inflacijom, pogotovo na onom sektoru roba koje najviše i usluga koristimo. To je nekakva, ja bih rekao, krajnja konsekvenca neadekvatnosti ekonomske politike koja je počela negdje od 1993. godine. Kad spominjete tu neadekvatnu ekonomsku politiku, znamo svi da se Hrvatska oslanja pretežito na uslužni sektor, turizam, trgovine i nekretninski biznis, pa smatrate li vi da je to pametno i da je to dugoročno održivo? Počnimo od drugog dijela pitanja. Nije dugoročno održivo, a ako nije dugoročno održivo, da nije ni pametno. Prema tome, prostor je renta i naravno pitanje je na koji način tu rentu najbolje uporabiti.
Što se tiče turizma, evo, svi smo sad pod klima uređajima, ali ne može biti turizam negdje 2 mjeseca, 60 ili 70 dana, okosnica življenja i pojedinih regija, a kamoli čitave države od naplaćenog PDV-a. Nemamo mi turizma odviše, mi imamo turizam koji nije adekvatan. Znači, jedna Grčka ima 30%, Španjolska gotovo 50% ili Italija kapaciteta u hotelima više dodatne vrijednosti, Hrvatska jedva 15%. Tako da od toga da netko dođe, prespava u privatnom apartmanu i umjesto kod kuće u Češkoj ili Poljskoj kupuje u Lidlu, kupuje ovdje, država jedino što eventualno ima PDV, a drugog nekog realnijeg prihoda nema. Tako da kod nas struktura ukupne ekonomije, a to je, počeli smo razgovarati oko odsustva više dodatne vrijednosti. Pogledajte recimo Sloveniju koja je sačuvala od farmaceutske industrije, prerađivačke industrije i danas investitori iz Slovenije kupuju brodogradilišta i tako dalje, jer su zadržali tehnološku sposobnost upravljanja tim. Tako da Hrvatska ima problem s kojim se u jednoj mjeri suočila Europa nakon udara iz Kine proizvodnog sektora, da je shvatila da nove industrije mora razvijati, mora privući, a postojeće stare mora modernizirati. Ja bih rekao, to je lagano ili jednostavno navesti, ali provesti to u djelo zahtijeva i jednu ozbiljnu politiku i ekspertizu i usmjeravanje dijela europskih sredstava kao povoljnog kapitala u tom pravcu, jer će u idućoj financijskoj perspektivi Europa i zahtijevati ne više socijalna davanja u toj vjeri, ne više agrikultura, ne više obnova kulturnih dobara, nego znatno više inovacije, nove tehnologije, jer je to jedini način da i Europa drži korak i sa Kinom i Amerikom, i Hrvatska ukoliko hoće, a do sad je obilno koristila fondove, morat će biti u tom pravcu u budućnosti orijentirana. Razumijem, pa kad i vi spominjete tu industriju i mnogi drugi stručnjaci, danas ljudi sa nostalgijom gledaju na, ne znam, 70. i 80. godine kad je Hrvatska imala dosta razvijen industrijski sektor od brodogradnje nadalje, pa ima li Hrvatska danas po vama šansu da pokrene val reindustrializacije gdje bi opet oživjeli našu metaloprerađivačku, prehrambenu i vojnu industriju i naravno na obali brodogradnju i slične djelatnosti? Neće to biti jednostavno, jer u međuvremenu taj su prostor zaposjeli drugi. Danas kad govorite o velikoj brodogradnji velikih brodova, nije to čak više niti Koreja u prvom planu, niti Japan, tu je Kina koja je otišla daleko, tu su druge daleko istočne zemlje. Danas u svijetu nema nestašice gotovo svih proizvoda. Pitanje je samo vaše kompetencije da se umetnete, da ste potrebni po svojoj kvaliteti i cijeni. Evo recimo, nedavno je veliki vojni kompleks iz Njemačke kupio Docking, zato jer je Docking imao tu ekspertizu, razvio je savršene strojeve za razminiranje, protuminsko djelovanje, za rad u podzemlju, rudnicima i tako dalje. To je jedan primjer, ako uspijete na tradiciji i na prošlom vremenu sa novim tehnologijama proizvesti novi proizvod, onda opstajete. Znači, mi se sa nostalgijom ne možemo vratiti više na industriju niti brodogradnju iz 80. godina. Znači, pitanje je koje su naše današnje prednosti, koje su opcije gdje mi možemo niše naći, gdje se možemo ukliniti. Spomenuli ste vojnu industriju, Hrvatska tu ima određeni tehnološki, organizacijski potencijal i sigurno da tu može jednim dijelom nešto napraviti. Kod prehrambene industrije kamo sreće, jer je Hrvatska postala jedna jeftina sirovinska baza gdje proizvodi, ne znam, pšenicu i neke druge kulture, izvozi jeftino i onda skupo uvozi već polupripremljeni kruh koji se samo ovdje u pekarama dovršava. Tako da nove tehnologije zahtijevaju nova znanja, nove kapacitete. Znači, malo možemo govoriti o nekakvom revivalu i povratku onoga što je bilo, znatno više treba pogledati oko sebe i vidjeti, obzirom na Hrvatsku izvrsnu lokaciju, ne zaboravimo, Hrvatska je pomorska zemlja, u Hrvatsku se vrlo lako uvozi od Kine nadalje, pa da vidimo šta kao pomorska zemlja možemo proizvesti, šta možemo izvesti kao proizvode dodatne vrijednosti. Počnemo od jednostavne činjenice
da u tom turizmu, ako maknemo sam krevet, više od polovice svega što prodamo, od benzina do namirnica, je iz uvoza. Naravno, naftu ne možemo u toj mjeri imati vlastitu, ali od prehrambenih proizvoda, pratećih sadržaja, sigurno da možemo znatno više sudjelovati. Hrvatskoj je zapravo potrebna, neophodna jedna ukupna, konzistentna i međusobno dopunjujuća strategija razvoja i Europska unija na to upozorava. Ona objavljuje niz dokumenata koje nije dobro smatrati literaturom školskom koja se odnosi na druge, a ne na nas. Znači, ne koristiti samo od Europske unije, što je dobro i što koristimo umješno, sredstva, kratkoročno, to se vraćamo na početak našeg razgovora, po onoj Konfucijevoj. Nemojmo samo ribu na gradele staviti, naučimo se loviti, jer i sutra i preko sutra stiže ponovo ručak. Da, odlično ste to rekli. Pa već sami spominjete to da ne možemo u Hrvatskoj ni sam kruh u cjelovitosti napraviti, pa mislite li vi... Smrznuti, onda ga mi ispečemo i prodamo i odnos njegove cijene po kili pšenice koje smo izvezli je 1:10 ili 1:12, sigurno. Znači, mi smo postali, obično je sirovinska baza bila sinonim za afričke države. Naime, mi proizvodimo i danas i dalje uzgajamo pšenicu koja je vezana i jako dobro ukoliko je to konverzija u meso, u stočni fond. Međutim, mi smo stočni fond izgubili, polikvidirali, da li je to govedarstvo, svinjogojstvo i tako dalje, i onda ima smisla da tu jeftiniju pšenicu konverzirate u meso i prodajete skuplje. Znači, mi smo lanac prirodni prekinuli. Mi nemamo voće i povrće. Drago mi je da je došla obveza da u našim robnim centrima morate uz voće i povrće navesti zemlju od kuda je došlo. Pa to je zapravo jedna zanimljiva, uglavnom mediteranska karta. Turska, Španjolska, Grčka, Albanija. Tu i tamo vidite koju zastavicu kaže ovo je hrvatsko. Pa onda sa zanimanjem pogledate šta je to još ostalo kod nas što se proizvodi. A istovremeno su procjene koje su rađene pred 10 godina pokazale da Hrvatska po svom kapacitetu, kvaliteti tla, raznovrsnosti mogla bi zadovoljiti potrebe 15 ili 16 milijuna ljudi. Znači, Hrvatska bi mogla hraniti jednu Nizozemsku, a istovremeno ne hrani niti pola svojeg stanovništva. Znači, po vama bi rješenje bilo dobro da privučemo strane investitore da nam više ulažu u poljoprivredu, stočarstvo i ribarstvo i takve sektore. Znate, strani su dobro došli, ali nisu jedini. Nema razloga ne pomoći domaće investitore koristeći vanjska sredstva i koristeći znanje i ekspertizu. Evo, pogledajte, imate Žito Pipunića koji je pokazao što jedan čovjek domaći unutar nacionalnih granica zna napraviti kako dići kvalitetu te proizvodnje. Ja sam duboko uvjeren da će to i Podravka učiniti sa ovim kompleksom koje je kupila u Slavoniji, Istočnoj i Baranji. Znači, dobar je strani investitor, ali u funkciji razvoja vaše ekonomije. Ne ekstrakcije i izvlačenja dobiti, ajde da počnemo od Telekoma pa nadalje, nema tu neke velike sreće ukoliko ste samo profitni centar za vanjskog investitora. On mora sudjelovati u kreaciji i biti poluga vašeg razvoja, poštujući naravno njegove interese. Ali koliko postoje samo njegovi interesi i izvlačenje profita, marži trgovačkih, nije to neka sreća. Da, pa kad spominjete te strane investitore, pa mislite li vi da je dobro da je privatiziran Hrvatski Telekom i da većina banaka osim HPB-a da je u stranim rukama? Bilo bi bolje da postoji više domaćeg bankarskog potencijala i kapaciteta, ali vrlo često šta se desilo, zašto su pojedine vlade išle u privatizaciju? Jer nisu imale kapaciteta i sposobnosti okupiti one ljude koji znaju upravljati. I onda da skinu odgovornost sa sebe, išli su u prodaju, a istovremeno su ta sredstva kratkoročno populistički podijelile. Znači, u današnjem svijetu vlasništvo je važno, ali su presudne upravljačke sposobnosti. Znači, može vam neko pokloniti auto ili ste ga kupili, a ako ga ne znate voziti, onda ste opasni. Prema tome, Hrvatska mora znati upravljati svojim vrijednostima i nema razloga da rasprodaje nešto što nosi dobit, što je vezano uz ekonomiju vašu vlastitu,
ako možete sami time dobro upravljati. Tipičan primjer su koncesije koje smo izdali za luke, marine i druge neke resurse gdje sigurno se pokazalo da i sami bi mogli time dobro upravljati, da nije bilo razloga da se ekstra profit iznosi iz zemlje. Apsolutno. Već ste spomenuli neke druge slavenske zemlje koje su imale uspješniju tranziciju s planskog na tržišno gospodarstvo, pa postoji danas neki model, razvojni model gospodarstva kojeg bi Hrvatska trebala, da kažem tako, copy-pastat, to jest precrtati i sama prilagoditi svoje gospodarstvo. Je li to možda Poljska, Češka, Slovačka? Od svakog možete nešto naučiti. I kad svakoga naučite, onda morate vidjeti šta je primjereno vašim potrebama. Znate, kao kad ide jedna tvrtka na sistematski pregled zdravlja. Ne možete uzeti kartone zdravog čovjeka, ali možete vidjeti koji su vaši problemi i vidjeti da li taj drugi koji ima dobre nalaze živi urednije. Da li pazi na sebe, kako se hrani, da li kreće, da li spava. Znači, vi morate uzeti kvalitetna rješenja i uklopiti ih u vaš program. I ta kvalitetna rješenja u globalnom svijetu se kreću od te Češke i Poljske pa do Singapura ili skandinavskih zemalja. Vi morate stvoriti svoj model koristeći dobra iskustva drugih, ali uvažavajući i nacionalne specifičnosti od mentaliteta, pozicije zemlje. Ali svaka zemlja koja je uspjela je stvorila svoj model kom se obično onda mi divimo, ali to je njihov model. I Hrvatska takav model vapi za njim da kaže koji je to koncept razvoja kojega mi možemo napraviti i koji će nama dati da one vrijednosti koje imamo na najbolji način iskoristimo. Počeli smo od poljoprivrede, od brodogradnje, javlja se u maloj brodogradnji niz kvalitetnih novih proizvođača. Naravno imate i tehnološki prodora, spomenuli smo Docking, kamo sreće da to uspije Rimac, imamo Infobip. Znači Hrvatska ima pojedine točke, međutim te točke se moraju pretvoriti u jednu širu frontu onih koji su uspješni. I zato postoji model Triple Helix. Triple Helix model, to je generalni model, on znači povezanost između poduzetništva, potpore države i javne uprave i kvalitetnih sveučilišta, jer danas bez znanja nema novih tehnologija. Znači, ako me pitate, unutar tog koncepta Triple Helix suradnje biznisa, države i sveučilišta se događa razvoj. Recimo, evo, možda među onima koji su to uspjeli, uzmimo dve zemlje koje su bliske po veličini barem stanovnika Hrvatskoj, to su u Europi Irska, na Dalekom istoku Singapur. Koristeći taj model načelno, primijenjeno svojim okolnostima, su to danas uspješne države. Kad spominjete Irsku, ona je svoje gospodarstvo unaprijedila tako što je stavila niske poreze na strane investitore, strane kompanije koje su masovno tamo premještala svoja postrojenja i urede i tako dalje. Pa mislite li da bi Hrvatska tako mogla privući, ne znam, velike autokompanije i tvrtke iz područja informacijsko-komunikacijskog sektora da snizi poreze za te velike investitore? Visina poreza je tek na 3. ili 4. mjestu. Na prvom mjestu, što je bilo kod Irske, to je bio jednostavan sustav javne uprave i znači sve skupa što je trebalo moglo se relativno lako ostvariti. Na prvom mjestu. Na drugom mjestu komunikacijski to je bio engleski jezik koji je prvenstveno omogućio američkim investitorima da se lagano snađu. Za danas u globaliziranom svijetu mislim da nije tolika prednost jer mladi ljudi svuda govore engleski ništa manje loše nego što je to u Irskoj. I na 3. mjestu šta je imala, to je bio zapravo preko Irske koja je ušla naravno ranije u Europsku uniju, dobar dio američkog kapitala se je slijevao dalje u Europsku uniju. Hrvatska je danas članica Europske unije, engleski govore manje više svi, jedino se vraćamo na ovo da prije ekonomije, poreza i svega skupa dolazi pravna sigurnost. Pravna sigurnost je sadržana od dva elementa, u javnoj upravi i u pravosuđu. I ako gledate primjedbe vanjskih investitora, nisu one toliko niti na poreze, niti na druge stvari, koliko na tu opću pravnu sigurnost za investitora kad krene, da zna šta ga čeka i koliko traje. To je pouka Irske,
a manje je dolazak američkog kapitala, danas je kapital globaliziran, znači ako ste dobri, doći vam jednim klikom iz čitavog svijeta ako vidi u vama atraktivno mjesto gdje može brzo, efikasno i sigurno poslovati. Apsolutno. I kad spominjete Europsku uniju, koliko sam shvatio, vi želite reći da je dobro ekonomski da smo u Europskoj uniji, da imamo euro, samo to nismo dobro iskoristili do sada. Točno. Mi smo zapravo vrlo često formalno vršili prilagodbe, znači mi smo nominalno uzimali određene, ja bih rekao, kategorije Europske unije, a istovremeno ovo sve što smo govorili, znači vi ste škatulju izvana ili karoseriju auta uređivali, ali niste pazili na motor. Motor je ekonomija. Prema tome, nije dovoljno imati dobru karoseriju auta, ako hoćete dobro upotrebljavati auto, onda pripazite na motor, kvalitetu vožnje. Bili za hrvatsku ekonomiju bilo korisno da osim suradnje s europskim državama uspostavi kvalitetne odnose s velikim neeuropskim, ali gospodarskim diovima kao što su Kina, Indija, Japan, Južna Koreja, Ujedinjeni Arapski Emirati. Neki analitičari će reći da takve velike države nemaju što raditi s nama malima, drugi će stručnjaci reći kako su to jako moćne države koje mogu ulagati veliki novac u razvoj hrvatske infrastrukture i otvaranje nekih kompanija u Hrvatskoj. Gledajte, mi ćemo imati situaciju da pojedine tvrtke iz tih zemalja mogu imati interes za poslovanje u Hrvatskoj. Mi ne možemo imati ambicija da sa tim velikim zemljama na nekakvoj globalnoj razini surađujemo. Međutim, da će se pojaviti tada pojedine veze i ako se iz tih država koje ste pobrojili pojavi 10-15 firmi, već ćete dobiti jednu potpuno drugu sliku u Hrvatskoj, a danas su kompanije globalizirane, možda imaju sjedište u tim zemljama, ali imaju već svoje jake pojedine podružnice u Europi i već su vam tu bliže. Znači suradnja, ali ne više na nekakvoj visokoj razini, prošlo je to vrijeme nesvrstanih i slično, nego na konkretnom interesu na razini pojedinih tvrtki. Da, s tim da, ne znam, neki će reći da ako bi Hrvatska bila dio kineskog novog puta svile, onda bi Kina, ne znam, mogla obnoviti željeznicu u Hrvatskoj. Mislite li vi da je to realno? Nema za to potrebe. Europska unija ima interesa za jačanje željezničke mreže i mi pametnim projektom i korištenjem europskih sredstava što sad koristimo željeznicu možemo napraviti da ostane u našim rukama, nacionalnim rukama, kvalitetna infrastruktura, rekao sam luke, aerodromi, željeznica, to je dio zapravo javnih dobara, ta infrastruktura i ukoliko hoćete preko te infrastrukture upravljati dalje kvalitetno razvojem ekonomije, onda je pametnije da je to u vašem i vlasništvu i upravljanju. Da, i za kraj kad spominjete to javno dobro, u posljednje vrijeme u Hrvatskoj se poteglo pitanje nekih hotela koji privatiziraju to javno dobro, to jest ne daju ljudima koji nisu gosti hotela prilaz na plažu. Pa smatrate li vi da je to protuzakonski ili to hotel može raditi na temelju koncesije koju je dobio? Pa dosta se vodila zanimljiva rasprava i u medijima i na javnoj sceni oko toga i čini mi se da negdje zauzeto stajalište da nakon donošenja zakona, ne znam koje to godine bilo, dalje nije moguće davati koncesije te vrste na ekskluzivno korištenje, pogotovo ne na pomorskom dobru. Ali istovremeno poštujući znači pravnu sigurnost da ono što je izdano u prošlom vremenu ne možete negirati. Tako da čini mi se da tu Hrvatska mora biti na liniji međunarodnog prava. I ono što zapravo na Mediteranu je unutar Europske unije nekakva politika, tu bi Hrvatska morala imati zakonodavstvo, a za ono što je potpisano u proteklom razdoblju nisam siguran koji je pravni postupak za eventualno izvlaštenje. Nije to jednostavno i to više ulazi u sferu tada pravne sigurnosti i nesigurnosti nego našeg kupanja. Dobro, odlično ste to rekli i tu bih zaključio. Poštovani gledatelji, hvala što ste bili s nama u još jednoj epizodi Aktualitika podcasta. Pratite nas i dalje za slične sadržaje. Hvala i doviđenja. Srdačan pozdrav i želim svima
ugodnu ljetnu pauzu, dužu ili kraću, i već po nekoj tradiciji krajem 8. ponovo kotač događaja će redovno krenuti. Svako dobro do tada. Hvala što ste bili s nama u još jednoj epizodi Aktualitika podcasta. Ako vam se svidjelo, lajkajte video, pretplatite se na kanal i podijelite epizodu s drugima. Za više analiza, intervjua i priča iz svijeta politike, društva, povijesti, ekonomije, kulture i sporta posjetite portal aktualitika.com. Do sljedećeg puta njegujte zdravo i kritičko mišljenje.